Order for a necessary more aquaba at the bar Adom TV. You may deal with a young crunch, you may deal. Now, or some for Nita Kutego, and I'm telling you, I'm doing what you me. Me did say, oh, yeah. Me Koswa, Ebisa, and Punchia, Unya Brabum. I fear Tremmy, a cock for an abbey, and Punchu Ben a whopper. And Punchu Opa Brabum, in free will be. In free sense, you to an ancient. It's a semi massasible why desert and shunt also. So when I do idea also, Emma no by another. And to ensure a toy and then ensure Anto. And yes, I to 2 man alcohol and a titty and attention. Here, I'm sure you'll be wondering how you will be the person who is hindering your own progress. Nita ko pardon, okay. Me am a person ye, never ban a son, and Yankas Messi, me there quite. Me say, wo, a banwa disium, a banner sikapim. A banu awadimu wo na wo yakwasi de kese emo abrabo so wogi tumu say ya kebeboa yen. You see, every behavior of yours may not be perfect. Enya bribia na wo suban eye suban da soronko. Sometimes you do what feels right at the moment and it turns out to be very good to you, but it was made out of a bad decision. Trabia what the idea be away also where the my any year so any na so timu po ade no na nya papa na afanko we papa. Sometimes your feelings get the best of you and you act according to how you feel. Trabia wa tin kan benyan bi buafu munyame hey kitikiti wo de wo fo se wo ye de sefata no no so atin kan akanya no na do akoso yemu. Atinka bi ma kombe do ade bi se me kopenkodi me kopenkoyo na koyo wiye no na ede se ya brew enti abrabo yi no me say every behavior that you bring out will develop into a character. So ben bi abede na ade no enche bia na baye ekotwa na abaye wo shebre. Your character will shape your destiny. What is interesting is that the behaviors that may be hindering your progress is that you know they are bad. To the people say they are me yenye, eni ha na yenye, boni ame yenye, entra me di. Wa wunni mi se subebu ha woda na di a enye. Ohunu na nso so ya na edin se baka se ojemu. Sa suba na wo yo no a wanka se wunni mi se enye no be me. Opu adwuma akotra be akwa we nsa. Uba fe na wo yere adane punching bag we wunnim se enye oku adwuma mu a no nkro akotran no nam kwasa sane apon we wunnim se enye enti yankasa yesu bembo ha eda na dia yenim se enye ma yenhwe suban hodo be edumienu bi a ya me ma twere se emwa yankanko de di kan abribia obekse we bibia no na wankasa wadwena si kwan. You think that the worst will happen. Number 2, gossiping. Gossiping. Number 3, procrastination. Me too asheda. Number 4, eniha. Number 5, say when you sika now spending sika na by heart. Ana empo womre de ma wo no, wo fanya de papa. Overspending and abusing your money and time. Se wo de womre nyina social media, WhatsApp, Instagram, TikTok. Na wonta so num nsuo bebre. Na empo bebia wote a enye no. E ho na wote usuro se obeso referee o comfort zone. En wotwe. E woni obi bo wo ha se ka wo jamu. Na nso ntimi nyamu. Enkunu not being consistent, or you start something, you go on and you go out. Se wontimi nya ade ma nko wieye pa. Number 10, ofomo a wo say wedding kuguo na watu atene. Number 11, you lack motivation. Wontimi nhye ohun kran. Number 12, you don't know how to say no. Se yakase koyonkwa de meyo, se Adom ekonkwa de meye, se aban se menko jimi kwa de mejimi. Sebe you can't say no. Se na madumi enu we na me no be bobo ho efiri ochineko enti meja ha baako se wontimi nka da bi mienu se wontimi nhye ohun kran
miensa se wontimi nya de ne enwie peyo wono ebiom se ne bi wo ho a wontimi nya mu ebiom se ne awo ye no ana bia wote no anya ma wo no woni agimu a wotimu your comfort zone you love sitting there there also biom se wonta num nsuo bebrebe obeka nsuo de fa ho ben mechiro na you spend too much time on social media sorry WhatsApp Instagram TikTok say and also Emma consider se o se sika na o se wo mre to so biom se wotu nyoma hyeda to so biom se wodi insecure to so biom se wodi bibia beka se yobia ade wodi anya yie se ne ma wei ena ya consider ene bebebe ne ani ha na emre se mo no mesane mu a che se nti ase ne ma wei aya consider na be ya wajai ana meja wo mi a wo hwe mi edi am nyeso aye ni ta kotego me da ase me da mpanifo a wo aye wa Adom TV a wo de dwumade ba ye camera sound MCR and production me da mu nyina ase wa wo nya amere so hwe mi no wo ne onyame entina